beka nami babazi hayi into esikhashana ngiyasibekela kodwa kuhamba hambe kubuye nje gwale zivele izolo ukuthi kodwa sisekhona. Manje awukuthi singashuma ngibele lapha phakathi manje le esikhathini sika Jesu usethenjiwe manje lo muntu kuthiwa lelo uphuma kuyise le ezulwini futhi maye bhekwa uyaqatshangelwa ukuthi nesono ngathi akanaso ngoba imbuzi okufanele ihlatshwe ngamaqala akufanele kube uhlobo lwembuzi enamaqala nayo ngokwayo. Manje abantu abayikhulumi language eqondile kuPilato besa kuye bathi simfumene ngeqaba uthini wena ngaye lo muntu amazi bebesithelana kodwa bebethi sithe uPilato noJesu athi ngempela yiyo inkosi yabaJuda angasho amazwi amaningi uJesu athi usho khona. Mayephuma eza kubantu amazi bemphakamisa kanjani kodwa bebenyusa athi ngimfumane anganali iqaba bathi abanayo imbethele athi ayishuthi angiqinisanga wena ngingunumber 2 abuyele number 2 amfine ngapha inkosi yabaJuda na twayizama uzulu umlomo yathula waphuma nayo bese bantwini nami ngimthola icala nganayo sathi ukuze abantu mbethele wathi awemime awemele ngomhlola ugame 3 lo manje funa ngiphelelisa inkonzo endala ibisho njalo amhlola kwesithathu aphume sebantu lo muntu akanani iqala bathi abantu nombethele ebese kumanini isikhathi esihle lesi unyaka ukuthi lukhululelwa beyedwa kubantu abasuke benamacala senaphela uBanaba egqekeza imiziyeni ethatha ama-TV nifunisana noma ngikhiphela uJesu unomcabango uPilato ukuthi abantu bazothi ayike ungcono uJesu nokubalelisela kuqhubeke nizogqekeza imiziyeni bathi abantu sinikeza uBanaba asinamuntu azosala yobethelwa uma ngabe usinikeza uJesu sala nesidebeni ayifuneki imbuze ngeqala unamaqala uBanaba. Kuthiwa uPilato wambeka phansi uJesu wabiza othile osebenza la endlini yakhe sheshisa nebhawu namanzi ngifuna ugeza izandla manje kuthiwa-ke waba endaweni ephakeme wageza izandla nansi intshumayelo yami namhlanje wageza izandla wathi lo muntu ngimfumene ngenqaba yenzana engimthandayo nengibonayo kuye abantu hayi mbethele awuzwa lento abazoyisho ku-25 ukuze igazi lakhe libe phezu kwethu hayi thina sodwa kodwa nabantwana bethu
bakucele ukukama uJesu phansi lapha ngona ukukabala lamantombazane ayikumgwaqo ngona ukukabala lamantombazane lutho Pilato mbethele maye ngabethelwa siyofana kusebeni bethu uyayethwa namandla kusikhulula kulomsebenzi siphila kubo mbethele esibambalweni khona lapho nalokhu ukabalo egabe iphathipa edubula abantu ephethe ama-AK-47 seyibaqedile abantu sibadubula kodwa mangabe kubethelwa uJesu sithi mbethele impela sesifile kusindwa zibhamu sichithe igazi akafe ngoba efa sizophumula zibhamu sikhatha amabhande sibeke phansi sililandele iwudlu laphakade elifana kulandele amanzi lezikuku silwa kangaka nje lokhu sithi mbethele ukhona mfowethu noma manje wayidimoni elishaya bathi kushuthi siyolapha size sife emhlabeni mawuJesu engabethelwa ngoba uyayedwa onamandla okukhulula abasebhujisweni nasemandleni kaSathane ubezwa labo abafika kuJesu esebetheliwe sebekhuluma into ethi wangikhipha odakeni wangiphala wangibeka ngifike kulo musi mina semfile iblack labels semfile isiqathe ezweni langakithi kwaNongoma athi mangifika la bathiwa phansi bakayingome ngophansi bakhe ngokubuye uphakamisa ngithemba lokho engiphakamisa ngathi awubuza yimi lona ngilibele ukuthi yimi lo lokhu siphakamisa ngazakhe abantu bakhwebana ngakithi kwathiwa kusiyona ingane kaMaxabana esikaziye kulawa i-black labels athi shame on you liqiniso uJesu akaphanye kwemthini wehlasi ayisephanyeni kwemthini wehlasi kuthiwa siphumele kuye ngaphandle kwenkamo sithwale ihlaso lakhe uJesu namandla mangiphendula bababhodla ngiseJeswini isinezwa inkani kathi phathi ibhamu ngakithi qume emgwaqeni vimba amabhika washo ukuthi iphethe ibhamu jinkamu uJesu sebethelwe eKhalvari wathi mayeshunyayela emenyezela uJesu waseNazaretha inkabi yabekwa phansi ibhamu yathi yaphila uJesu yabuya yeza kithi emathaveni sibulawa utshwala yathi mayifika yathi nawo bhathiwe kule thafa